Impala TV. Yani kujyana oya mutane ubu reka gasupara abana n'abacoma none abacoma ubu tugira kujya tugira ku musenyi ahubwo rondera yarozisi ryariho baraye badafunga kwayezo kujya mwana rero yaka asopara akaje benga abana basigara muri kesi none wera bugezaho kintu mbona gira yarozisi tugire kujya kubugari hamugire apere Ega niho mu mwese rarare none nosi y'ubugari ku bana 14 Yo bagabanutse umuruko wambuye umuntu nuko wambuye oya raba muhamagaye mugabo gasupari yumva ashobora kugumuko muri iyo sije ntibimworohera ashobora kumbira mu nzu ipugisha abo vya utamubona none ngire ntabwo nimba bwahi genda hakuvuza iyo kengera abo bana banyaruke bagira bajyo bataha Mbutike bampamagari hapuwe muhamagari gasupari rega isaha zigeze barya abana bawe ntibabakiza kurya handi Mugara urabura kwitaba ngo witabira inyuma y'inzu nyaruka Ndazaje Sasonze uyu abari tayari ya registre ndayizanye Mbiriza rero mama wawe wowe genda uzana gatebe n'umuzi badufasha muzerisha nagukundira wowe genda uzana gatebe mama wawe acayicara ngaha wewe hajya kumaje uratugira arabizi ego zana gatebe sasa nizofungurwa reka naje mufashe kuzana ifunguro oya mere urati jeshwashwa none uzanye ikintu kiva nguko twashwanukira bose kandi no munsi singomba ko hari abana basubira gukaraba mu mazi oya Boga zabaye nyinshi no munsi twashwanukira iki irabarahimba izo ni nyabutongo nyabutongo ay nizo twararonse nta mugabo yumvise abana twari twako bw'abana ba oya uko ubone na reka kubuga kanonke mama ari mutana oya mpamagarira abana mpamagara abana sigugara papuro yumvise apere mbere ya byose bamanza kuza bakicara bakabyara tuba basohoka hanze gasupari gasu sabwe urumbuye umuhungu gasupa daje zanana nico gikoshi cy'abana nyaruka ale wambele sirubu moja different sina musi murapigwa n'inyabutongo zabaye nyinshi ebasha chimparura ku murongo supari ngira watoye inde wewe uyakera gete kwanza gasupa icara hasi nduhagarare hejuru wowe urazi nka nubwo mfise mu ishuri Gaspar niko ameze yego yabaye 72 mwana 56 reka gucira mu njya rero hageze aravyemo n'abasazi akira tangura Mitabapuma dondi itaba sabwe niko bita turavuga abantu genda ntugaruke reka niwiyongere genda ntugaruke urabona ndagukubita Haruni na ngo gose mu mara ari umwana genda gukubita genda ni yuzura nzobona kare mbaraga Rengane iki uramwe mama mpenze abandi we nkabaheri ibi bintu biraca mvuze guteka mvuze gute nubureka nguma wohe jewe nkinararuka afise indangare ngaho
ngaho cyane nani yuzura Kiyenzi managari. that's madam Mama, mani ndoro bikikira. Sigandi mwarimu. hariyongeye ubona ko sipara hava buro Oya nawe. wacu utororo nini Ubwo kogenge kwiyongera genda je nanumye ndagucorera Gatwe kabi kwa. ukagumuza itanguka Sabwe mabu. Umbe ngo ndingi nabuchama. Sunyuma wicabene. Mane nakimwe muri ko mutanga ubukana. apo warabuze murabire Oya. inge ndapore reka ndakuroporere Reka naso. kandi we yaguhenze nakomita cyasigaje no kujya mukuri ko ushaka urukushaka wese mwatuvyaye mu tora ugushikiriye muhereza umwana aje ataha tugenda ico ni kimenyetso genda genda mvuze gute wowe nyine bagoye bunini bungana n'iburete genda windanduru hamagara nawe Kabga Jonathan. shikiko ryari n'urupimo Cyo kuba amazina nk'ayibikoko ho bibaza ngo bazova mu. none waruce cyo banga kubanga ibibona nini yu ya papa nakura mumaze maro mumoya bunini vayo Gasupari niyo nzima. mwari mwantebeje umurobyi nawe ntundakorere ku isahani Gaspar kumeza isahani hasi niko turashwana urabona ikiro cyaduzegeza kugihu ndabibona mugabo gashaka kurya umengo uri kurarira babiri Wakuzere kayikazi. ubuda bwanje no kuvuga ko burimo karakatira piyari gasuka genda guha kandi hamfise ingorane Ikati. umutima uri kuranga ndaguha Agutabanga ibintu. sose raryoshe ba kuma gatoya none Mucaci wihamagariye. kuma gatoya jewe Bari byiza nagabanye. kuma gatoya none yakubimena papa gasuka nacho gasupa ntagaragwe gasupa nimuvyo bikoze Gaspar nimuvyo bikoze gasupa nimuri yuko nukuri tukaronka ivyo mwijoro rugendo dukoreyemo none sinjye umunohonoho papa yagiye urabi papa yagiye zambuka Chibutura. turabe simbure Ibyo byo byana. Ngo amahoro n'ingingo konje. Baramurahetse. Kiraho kufirangi zose ndayinywa man kagenda ndagwiko gende hano kandi ujya nta kimenyetso ndamushitseho kapereka jesi ndonse we nuronse kandi je ibintu genda bya jesi ndonse we nakoreye abandi None gasha ujambo k'Imana ribivuga. Ngo umukuru ugomba kuba mukuru aba musuku. oya je nimba ari dore mageze kugira ngo mujembe mukuru mukuru nje niri kwinzira jesi ndabyemera none oya none ubugari ko tubugabuguranye ngaho ubona twebwe ubona turonse nta gifungo ndimo none mwebwe bavuze ngo umwana ariye ngo ukuze ngo abariye none n'umwana wakuru kuba wiciye none je ndakuze zimwe mukuze jesi ndabyemera Ntabwo mu matwi cyane mva n'inzara ibaye nyinshi. Aho mwavuye mu byatwara. jemba mamwe niyo sozi narabyemera jesi tobyemera bamuzora mu ngiro uko mba hejuru mba hejuru tugire nogeze ku maguru y'abandi nije nari kuri garde kuro yo gutsinda basiga ikimenyetso nabamugaje mugiranye ibintu nk'ivyo mugara je ndeme basi ntuma ndondera izindi nyabutongo ndafite gukofesha Aheze kaguhenda. jani barugo jani yomogera ndikiri kandi jani barugo ndamutsikana jani yomogera ndikiri nakuru mu muga mbabarira basi muga urabona ko kuza kubyara abana imbekane naje mucumbura ubugari tutangure tuganire neza Ako koko niko gasiga ugiye kumara. Je nabitaniye ubwo bududu ndabusekura ubona je ntahiye. Nta suku nye. iruhande Mutaze ho mandugi. muzana imbaraga nariya Aho. urakavuma iwanyu none bibisa
ibyo bitugumiza ngaho mana jani baruhu jewe notanga mugara komoka sinzoyemera ko bacumba ubugari nemere kuruhira nkafata amadeni bugasha burya abana jewe sindongeko mugara sambembe ndondera honja kujya saa sita Empora TV.